So for bride to be luar sana yang nak cari package all in, boleh join Asiana, sebab Asiana ada banyak hall sekitar KL dengan harga yang berpatutan jugalah. Okay. Hai, saya Mega, pasangan saya Afiq. So hari ni kita orang adakan sanding belah perempuan dekat Asiana Grand Hall Turaha 2. Overall our event is very good, run smoothly. Makanan pun sedap. Feedback daripada kawan, family semua kata makanan pun sedap. And our event manager was very timely, responsive juga untuk jaga kita orang punya itinerary. Overall kita orang pilih hall ni sebab decoration yang cantik, sejuk, and then plumbing yang simple dan cantik lah. Okay. Overall thanks Asiana for the day one and also all the management lah.